Maka dia guru tak aja Rahman Abu Dali itu dale na aja mulalung apa pede mulalung itu pede mabelai. Ya na tunang kebaca-bacaan atau materi lo Abu Bakar tatun dulu ku Ali ri atau ku Usmar ri Abiu ku Umar ri Monrik. Salipuri Nuru Muhammad Baraka do lalu kumpai aku. Pakaiannya itu Abu Bakar pajok kay lampu Ali agamay mo rusuk macho mo tu Usman parang paralinon. Sandre ko po waran yang ngaja musoro. Ina tu Nuru Muhammad. Makito ba? Iya lampu ko agamay mo rusuk. Itu ampai agamay tu rusuk na macho mo tu linoy. Yan na makanja sampajata pa makanja insyaallah macho linoy. Ya kotuli mulit penyamangi padamu rupa tau bukarang ilala bukarang idece tau itu lipakanjaki linawana aga jancina nabita yang di langit memberikan kemudahan. Nah gitu. Jadi nang kata lomo yang padana rupa tau okolino wang Allah Ta'ala sebab malaikat na lomo yang imatu kesurumun. Nah gitu. Makanya maka di nabita ya komeko tama suruga masagena lalang mola pada kalau ko mapasa na din na sopasa. Miki kata masuruga deta anteri, deta tajang, iki pintu na suruga maka daya meka lalokoi ro meka lalokoi ini meni bawang, pintu na suruga tak buka mana, napa ni demo anteri, demo tajang, mapasiteru ni bawang, ia na tak buka na lalangi materu ni di napai anteri tay saliwa materu ki di tama, kalu mina surongi na bita, wala ide cetau mapeja elokoriko, masih ke ite abasako. Yo pwede ko masikita na sa tasa kaparang na chow. Si sile mo to aja layolo. Tani gare. Nilaw dong ang kataw tulip paujaki, tapaw decing ko pada tarupataw makadawi taw kanya to kasi. Makadamate na paujako makadade sala pareng kalinga mo to. Poko na yan ang kanadya tatuto ni tisan yan makada numajaya aja na tapaw. Ko tisan makada ismajako, ya ko ya ipako maja makoni. Tutu ina sama pulok tanah ipanca dia tu tanah apa pokok itu tanah ilam agaga na tak dek bau na ya ko itu ni tatak mak bau irakoi ni tatak mak bau patamo ko wai tatak mak bau tapi ko kui tanah langsung tak dek sipak na tanah tak pakai kapatak de mana ngijai kong kalat to kui di makiro jadi wala ide cetau mapeja lo asal langata tania tau biasa pasal langi wali tau pandrita riolo yang mengislamkan para wali dan bukan waliullah sembarang surya na nabita apo na nabita pasal langi tomato riolo makanya tu tomato riolo pandrita na reko bicarana tapi ya kerite modele na tania yo po makoko amega pa modele na mi pandrita iya mega jadi ia tomato riolo pandrita sipana halusuk bate nama bicara de nang kana belle nanang kagaga pura nak bereng itanana de nanalay na pura ni nak bereng namo na pasisele ni gaga surat na de gaga akta na de gaga matren na ia na pura na majama ka de wahalala kan to selesai de nang kana lalung ia makokoy ang kasurat na nalalum mo pa makiro jadi ia tuh tahu rioloe bicarana kemudian sifatna nala sifatna nabita mas sifat tahu pandrita pakaiannya biasa-biasa pak dara pak galu yo kirita ide kaga yo pumakoko mega mas saru berapa songkok na tapi medari majakalan na iya tapi dia tuh gak aku sope deh kaga nah makanya saya kembali tadi mengatakan maka dia di tau pandrita riolo mengajarkan agama dengan keniakutana dalelena ya jiro tau mato riolo mak guru ko tau pandrita mengaji tudang dari makadan katau macok korelo di bolana bawa kaci mak guru dia nama tanrang dia nama pakai mie pada ye mak guru pak di setengah hakiki mak guru sempajang nak guru gara-gara iya naro nami gak tahu biasa makanya pahangnya ke mana gara-gara iya roh tapi dia nang kan diruntuk masih sekolah deh oh kami bola-bola darah elau itu mengajar ilmu hakikat
Jadi dia nampak, yo ko makokoy nampak mana, tapi tak dengi hakikatnya. Itu yang banyak. Imatandre pak disalahirangi, tapi tak dengi pak disahakiki. Saya sering mengatakan, ia tahu mato rio lokong kenapa usi betul. Ia makokoy kata lu nipau dia namanya betul. Iya. Sama koli-koli dia namanya jadi. Kenapa? Nasabah memang ia tuh tahu macawe okopong Allah Ta'ala ya lepak disengang. Namanya ilmu laduni. Min ladunna ilma. Angka pak disengang puluh kopong Allah Ta'ala. Napa ni tahu pandrita riolo mapak guru denang ke rumah kada. Ia hadesa na hadesa malemah hadesa de. Istilah na pake makadani pemali. Nah, ia naruh istilah pada malam-malam denah kada kapere, denah kada bid'ah. Pak ya ko bid'ah neraka capat. Tapi maka dai pemali, ya sange pemali dena wadding angka jana ko mo pigau. Ina rasa pemali. Dena wadding. Waddi jaji larangan agama, waddi jaji larangan adat, waddi jaji larangan hikmah, waddi jaji makruh, waddi to jaji haram. Jitu ampe pemali ma tingkat-tingkat tu. Angka to pemali na sabab pak disengan ni. Dena waddi dengan anak maka tani kaluku cak di kaluku aja mau culik mari pemali. Malah sendok mu matu. Padahal de ia mikolai pulu cak di kaluku na tapi matu kaluku rakoh. Nama kira. Dena waddi tudang yang kanguluang kempangan ni matu. Padahal yang kanguluang na teriolo kaci nala pak buku ang kanguluang ya ko kaci inah kanyarang inapay lokon na sope tak barakau-kau na dena cucu ijay. Jadi cara na makamparan untuk supaya pendidikan ya ko manasi tawe dena waddi pape oringe ang kamatunang kamu melo manre na degaga. Cucu ni apa orina teh biasa ori tanah. Saja ya tidak ada ikut dua. Cocok negara orang Malaysia tatatek nama apa lupa lu dek tu narepak. Jadi caranya mendidik begitu. Jadi ilmunya dia nawat di makun raya maki tahu tutuk dango pak dengi. Pak ya dia nak tahu dia lah dengau mata tu mangolok ko batai. Nanya pakaian nate dia lo dega sular agak pelik lipak. Kung kamakun ray makdong ko mali pa ako di matatong yung mangulok ko batay aga pita setan. Yan na to na kada di mo bayine di mo lakay. Ito nang kataw tudang ko lalang hindi na lakay makui to sito kan na. Pa nang kataw lalo nasa kataw to makun ray mapakasiri-siri. Jadi caranya itu. Yo po makukoy yateng ite machuto ajue ibarasa. Ya, untuk berat makanya tapi banyak yang lari ke pesan agama dinawat disandre okodo pintu hadis niat pemali masarite ko bolana ko wani hadis niat pak nang kata masari ko bolana nasari lo saliwang malaikat rahmat akan tinggalkan rumah ina tunah kada denau le madecengi pak kalinomu gang kapatapula son itu ada di kitabnya Imam Sarnoji yang kana alelena di makir itu ampai nate mana denawat dia lulu ka wajuji pakewe denawat di gatu pakainya mak bani saliwang pola pak nonro itu jin yana tenang kata madari mapat dia arona na langsung mate itu jin pakaian ngapain balik mana tuh yo pidi makokwai saliwa mana menigat tabu katu wajuji tete apa masa sa mak bani na samarah komoatu padahal itu tidak boleh. Banyak denawat dia lulu ka wajuji pakewe denawat di mak jaka tay jaka polo isina yan ang kajaka ipake na jaka polo isina na pak balu denule na dicengi pak abalu-balu kan ya itu semua ada jadi ingkana dalele na ya jadi itu ilmunya makanya depo tamu ko tema saya ceramah 1 jam. Jadi iya roko melo ki macuri salompe madecin na nabita akhlak na nabita akhlakul karimah Rasulullah cik di mo bawa pak tala gena nih biasanya rahmatan lil alamin aga
aja tasusaiwi pada tak berupa tau yang bawa sifat ta'ala insyaallah selamanya aja tasusaiwi pada tak berupa tau ya tuh iya ko iya naro suku ni de nagaga na pigaw polisi mondo ni kantor na matinro na mo tantare de to na salay bolano ko maniro matinro ijasa de nagakara-kara na patto iya kode kotulle ni pakiro aja mususaiwi pada murupatau ya ko mak bali bola ko aja mususai bali bola suami istri aja mususai lakai mo aja mususai bainemu ay pajaba ko aja mususai rakyatmu rakyat aja mususai pemerintah makon itu pak imam aja tasusai makmungnya maka lantai bacaan na cerroko apa dinutu na tetul yang kamu pin lago padahal kemasam pajak jadi di kulu Allahu minabaca iya makmum aja terselesai imamnya napai teluaya nabaca tu 5 semen ni dengan naroko no aja iya tahu aja terselesai anak tadi paksakan sesuai keinginan padahal ini kemampuan anak aja terselesai tahu tak sila dah mengkosoki kita piak kalau dileni apa gitu lakai aja terselesai bayi tak tersuruh macam ni dapur kasur sumur macam ni zaman na dega zaman tu dia cair itu pada itu penelek di balanca padahal masih ni kami nandre iya bayi ini aja terselesai lakai tamakat di ni jampang apa gitu ya kuya narupa ama kampung ni pak desa aja terselesai rakyat temaloli masih ngak pajak rakyat aja tu selesai pak desa kata lu ni maloli masih ngak pajak tu limon roki boleh nanti rumah kali cukup padahal tu 50 satu ulang-ulang ini kan begitu ya kung kaaga nurus to ya kuat di ngisa sona rakyat kung kaaga yurus ya tulis masusah begitu saja pak ustaz saja masusah jamaah mu macara macau mapak dinutu nate tulis sisil menre tulis macara mamopi iya jamaah jata susah ustaz sampai 10 menit macara mu tulis cengari di jam iya maka itu panitia masigi aja tak selesai jamaah aja selesai panitia masigi kau itu pak ya nanya nanti yulek pajoka insyaallah ama kampungnya pada gak susah mak bali bola ki menrek manu na bali bola tak ko bola aja tak macai maka ada jambang ko adenge aja tak bisa teh manu ade tabana tak bisa iya ade na to masuk satu kami di punah makanya itu pak Omar radio ki aja nali wasak dan radio tak lo bola na tahu itu melo matin rosso tate sidi as-salat tu tate 10 tate talu demo panapa aja radio pada luas putinro ini bengkele aja tu 5 tes motor tengah salat tu tengah bani aja terselesai ya ko tuli mulit penyamangi padamu rupa tau bukarang ilala bukarang idece tahu tuli pakanjaki ninawana aga jancina na dita yang di langit memberikan kemudahan. Nah gitu. Jadi nang kata lomo yang pada narupa tahu kolino, wong Allah Taala sebab malaikat nang lomo yang imatu ke surumon. Nah gitu. Makanya maka di Nabi teh ya komeko tama suruga masagena lalang mola. Pada kalau ko mapasa na dina sopasa. Niki kata masuruga de tantri. Deta tajang. Iki pintu na suruga maka de neka lalok ro meka lalok ini meni bawah. Pintu na suruga tak buka mana napa ni demo anteri demo tajang mapasiteru ni bawang ya na tak buka na lalang materu ni di napai anteri tay saliwa materu ki di tama talu mina surongi na bita wala ide cetau mapeja elokoriko masike ite abasako yo puidi ko masike ite na sa kaparang na chau si selemo tu aja la yolo tani gare Nilau doang yang kataw tulip paujaki, tapau decing ako pada tarupa tau, maka daw itaw kanya tu kasi. Maka naman na paujako, maka dade, salah pa rin kalinga mo to. Poko na yan ang kanadya, tatuto ni, tisan niya numakada numajaya, aja na tapaw. Ako tisan niya makada ismajako, yako iya ipako, maja, makoni. Tuto, nasa mapulok, tanay ipancha, yeto tanay pa, Pokok itu tanah ilam agaga na tak dek bau na. Ya ko itu ni tatak makbau, irako ni tatak imakbau, patamo ko ay tatak imakbau. Tapi kok tanah langsung tak dek.
Sipak na tanay tapake kapatak di mana ngijay kung kalato ko ini. Makiro. Jadi wala ide cito mapeja lo koride. Yang kedua, oto ko makasiwiri waktu na mana tinro na tawe. Asam paja ko waktu dia nagataw nita ko. Pakanjaki, suju ko dulu na pongalatala. Yang ketiga, wajarang inran na taw makinran nga mo podang. Bali bolata macicil motor, idi palepay. Tule mo? Oh, antarine mangi. Antarine mangi tama suruga ko makito. Iro jalan pintas ya. Namun ya ni rotala aja na to mabela maguro makonda. Makanya itu ko gamay paangka. Iya ko tomelo macawi o ko pongalatala sampajang. Goncina suruga sampajang. Tapi na rekomelo ki makanja o ko padata rubatau pasidaka. Makito. Iya nang katau pak namo maga jasi pak na kumabasay to lima kadato te tau kanja. Kita ni gare cale. May pasi pamilihan na pamuba bawa bola kasi. Ina to lima kadate makanja. Padahal patataw to linatutu kacanaw to na kolalo. Ya to mi makoy. Iya. Kanang katauliwa jasi pak na tapiliwa basana pasti yan ito. No, yan na to ampe makade komeko makanja rampe-rampe na te abas samawan no. Tapi ya komeko buka pintu na suruga melo ko mencari ko pongalatala sampaja. Apa de gaga ibadah pak makasih yang mana landro alewe kecuali sampaja. Iya puasa wadingi menonton. Ini menonton televisi ko tengah puasa. Angka ketau mas sampaja menonton televisi dia gaga. Dia nasa sampajang ko menonton televisi. Iya puasa wadingi iya mahaye wadingi mahape. Tapi sampajangnya dia cocok. Totalitas dia nawat di pak dua. Sampajangnya metom itu pak degaga pak dua betul kan ya kok makam jasa kaite wadi apa lalong. Makanya satu-satunya ibadah yang dijemput langsung Nabi ya lasiul limonre. Nah penidene dampingi ko malaikat. Apa malaikat Jibril itu gangka bilangit ketujuh. Maliwan Nabi teloko sidratil muntaha untuk tadi masa pajangnya dia nule menre Jibril. Hancur ka kon menre ka. Maka rumi Nabi tadi itu gak dampingi. Ya gitu sampajangnya ibadah nafsi-nafsi dia itu na cocok ya haji wadimu suruh tahu. Ya kong kadita na dia nule menre haji kaya sabadal haji tahu pa haji ng. Puasa makoto den rule wajawat di sesele warampara ang kaya sepi dia. Atau mati na dia na selesai anak tahu di mapuasannya namanya qada puasa ya sakai wad dia palolong kada wajarang wad dito anak tahu wajarang wad di tapi sampajang dia na cocok kenya wad dia palolong maka kanja pada dia babay ne maka da sampajang loro kadua me kaya lo galungi patuju mo cicak wad di dia na cocok dia lalan dia tu ampai maka da ibadah yang tidak boleh ditinggalkan memang cuma sholat. Ya kok haji deh mujame tau mampu ini memisu kok dia tak mampu aja na tender ikuncin na ko ciyaki na karena ko jiba haji aja tasogi maka gitu maka kan papa ko ciyaki na karena kewajiban haji aja tasogi ya dia tasogi dia na karena kewajiban maka dampe ko sampajang angka mato apa dia itu na karena kewajiban sampaja tau jangan toki maka gitu jadi kehidupan kan begitu pak. Jadi tanggung jawab tak kutuki engkau kewajiban. Nabi tak ipaturu ngokopong Allah Taala iya narona surong. Jadi ya ko ampena Nabi tak sampai ampena Nabi tak orangnya natita aga na perintah korangi pasidaka aga na perintah korangi ampe madeceng aga na perintah korangi sempajang lebih kasiratu nasuro akimi sholawatu saka. Pemerintah Quran iya naru akidah iya naru perintah na akhlak na Nabi ta sampaja akhlak na sabita Quran jadi ko Qurannya na tabuka kita petunjuk na Quran insyaallah salama ni namo de talamanang ya pak de tu gatau suku itu ampai tallo igatung apa de gatau tu suku gimpe manang itu simbol manusia dia tu gatau suku pak angkat tau rapa songkok nama loy bidak na raja lomak berejama tapi dia beli bolanan yang si cocok
Enggak. Angka tahu-tahu deh nang kadiruntuk ko masigi tapi po basta pa ko masumbang tahu tapang kabantuan na. Milawi sumbang tapang kana dere ka tahu rajil lo mak dere jama desi senang kana sumbang maka seke. Iya. Dia ka tahu tuh Pak angka tahu mak. Dia ka tahu suku. Maka itu ustaz siapa nama ustaz gimpe to. Nabitan itu tahu pasuku padahal angka kesalahan tapi langsung ditegur. Abbasa wa tawalla anjahu lama. Itu kan teguran Nabi. Ketika Pak Iro Nabi tadi metona pada ini ya ko ini kong kata to giling mako ya ko Nabi tadi metona giling si maputara lolo watakale ya tu ampe ditegur. Padahal tahu buta. Umi Maktum kan tahu buta. Nah Umi Maktum mo kilo Nabi bicara si bawah tu tanah nang kapamuka Yahudi pole. Iro Nabi giling lakor pamuka Yahudi padahal tahu buta na din na itu. Tanpa turun ayat ini Abbasa wa tawalla. Magai batina agama maka dan begitu. Nah itu kok tapi de jaga perasaannya. Begitu Nabi tak kau giling ini nak kena giling ulu nama kau de. Solo watakali mangolok koro. Ni meto yo pui dia ha. Mangolo yolo mi makot titi. Wah, nah itu mana? Apalagi makun rei ya Pak mata nama li walau bandreng ai de. Makun deh. Pak itu kelebihan nama makun raya, nama mak kita layo lo makor ni tato korban reng. Tu ampai makun raya magalak celeng. Nama gitu. Jadi makanya komelo ki macuri salompe madecena nabita mapamulaken roki. Maka da pemimpin pasukan nabita na tau pimpi pasukan milau saraf padahal sifat bicara langsung siba malaikat. Tapi nilaw mo pasarang ko anak guru na mega po di na pamimpin na sa hidi jagwa na iko ini bahaya mako itu pemimpin itu harus meminta saran magay nasa baangka aga-aga de mo limitay maga da heba na mitiso pa tapi pake mo papalati padahal iro palati na kumi pasidya guru si mitiso chicha milayamba na marana matiso jago matinjo tapi pakai pelatih padahal pelatih na ternyata tinjo kini pelatih na mene masih jago aici cami letak ulu na laba nih tapi kenapa matiso bisa hebat karena ada yang dia tidak lihat orang inilah yang memberitahu hanya kita butuh penasehat aja cemang kali nggak bicara pun asal aja yang pengen jari kak ayo nak tahu makot atau malasan aja tuh Naba iya bahaya na tuh ko ustaz na siya mangkali nga saran bo bahaya lada ko tahu mapak guru na siya mangkali nga bicara oh bahaya yan na mega makokoy tantentong perlu ki mapaperingaran aya ito matoy mangkali nga saran tapi cara ko tahu matoy o bicara aja ni po da salah ya tuh deh macam itu nasa macam tokoh napai cek dek pak jimuan deh nah itu deh tapi itu makanya cara menasihati angka apo na nabita anak na Sayyidina Ali karamallahu wajah Pak Yiji itu senna sahabat na nabita Pak Abu Bakar Umar Utsman Ali angka tu gelar-gelar nah Abu Bakar maka daki As-Siddiq tahu mapatongan nih magi na kada mapatongan nga paalenat matapari na bita waktu na napicara Isra Mi'raj maka da pole ka maka malaulisu ya mato wanye ujok ya mato sube urewa ya ko tau de panasat de ka tau kapau-pau na siulay yalala ginali kuidapi na de ga ala wastir pek pijarana ng kapole makiro iya na rona de ga tau matap ida Abu Bakar hiyo lo nasan namu ya si na payaro na pau ko na bit kalau tap parito yan na tinigalar As-Siddiq itu si Umar dipanggil dengan sebutan Al-Faruq dari kata Furqan magi na sabani sepalay sa kega halala kega haram ya Umar ya konanre agagay na de bismillah ko igere tapanaluah si salami matiwat tanan haram napay tamo ko tigarro na naluan agagayan re na de na puray waja misap itu ya ampai bakita nga ka manre ko buting
Pak Madari itu kebutingnya mah kada bami Pak Indo agak senek Pak Bepai kolai malat catak mui jolo maka di itu sampai baki tangga kak manria kebuting apa iya nak kada mau catak mui jolo dena halal aku jual beli kecuali podangnya mah kada tanggal api itu cara aku tanggal asirapi wajah ko indra ngasener ya miko maka ada catak mui jolo tanya indra yan tu ampai baki tanga kaya manre ko buting makir pak yan ni mega nasa catak mui jolo yan tu ampai ko pura di makoro ay malalupa solo ni kena kita nah bo baru yang lisi 50 pe baru catak mana masanna haji anu 50 sabuna selawai unjuk na ya haji 100 sabu seloro tu nabuting anak na 50 mina bawangah tadi ni baraka deto nako ko sope ko kumero kampung na tu kumero babel pangkat tu mako ko kita baru asana kita pas solo ya ko mapak boting ini di matoje masesa di mata sesaleta maje to malah sarapo makai soli na jaji mato ko lamni bamiala na kamo tu bola ta makalong malam yang tak 20 na juta cicen ni cengari napasa tanga ban ni jaji ele saktay si ko suboy manre tawi dito nang kanita ito licukup ni manre daga to manre cenga ka jiri-jiri mah siya gayaro, 20 na juta, ya kanya tatarongan idi anak tayo ko pure boti na paki mamodala. Si taumi makareso na wad di madece. Si wan ni di isolangi 20 na juta gara-gara gensi. Tanaw na way gare. Na makunray na mali. Makunray, pa makunray na tungje may galasan na makokoy. Kunray may galasan. Pa itiya makadaka ay mapatas sila-sila. Pag makadai di makunray ya sukuruki na rekupura ki malakay na mo gimpe lakay ta sukuruki ang kanatu daripada degan sukuruki makadamano dia lakay ko aja no makadamano pakanja kibawan ni bobona na mainga ya na makanja mo bobona to roni madiche ina to na pachicher kung kamasala makat di deni ali mandari termi kilo galing galu angkanya tu deh taling makito yan na makanja mo servis na insyaallah dega susah ini minonroy makon itu tajaga ini apalagi perbandingan mako kok 1:8 nang karone pura mabay ni ciding katupito anak darah dega tawani itu bahaya dia 3 jandai deh pak itu anak darah dia itu na bahaya lah itu jandai bahaya lah walaging kanayasang hati tama manibako kamara na mapatulang puna panapatato tongka na napasangi hati na baju ponco masurara ponco na pagoya aku piknik di man ya makai kelo pada ulla agak sana tito awe oh tika iya bahaya terjaga ini pak itu biasa sandala ini nau tawe pulauan ini nau tawe ya makoko na molah ay ini nau tawe may ga pangalak itu makoko iya keadaannya itu mako keadaannya tidak ada batasan nabuka mo HP tawe yang kemasalah iya ini itu gaga pak bu nah iya to na makoko apa nakan naman ang ilala DJ gaga iya pay makadai iya ko malata man ni meron no nga patama isuruga mabelan inatan niya syafaat na nabita dega yan ampay amauloki ba ang kamoy pertanggung jawab kamato ko surimon ri kana pura ka Mario na sa bajajengan mo iya Abu Lahab lagi pak manasata maranata Abu Lahab ya yaitu natap takbat tiada abil hab manasah au silaka au tamranata gara-gara Mario ni waktu na jaji na bita tanya to pasalang Ario na Mario na sabak jaji
Jaji, nabi jaji, wirio pagah. Ipodango koro pembantu nama kada, wih jaji nih murid kanjak pagah. Kalau lo mak anak-anak rohani geretak pagah, rio nah bebas kak budaknya. Gara-gara iya roh ampai setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksaannya. Neraka. Gara-gara mana setannya selang, apalagi diselang. Maka poji 3 tahun nasa maulid bid'ah pamaranaka sama nali nama punai neraka. Iya. Ya saya sering istilahnya dari kak mampat diulumi teh Pak. Pendapat-pendapat makiti. Kemarin saya dapat kitab, buku 50 kesalahan dalam sholat. Wih, aja nang kena 10 mita lurukon na sampajangin na 50 kesalahan. Kira ko marah. Nih, rukun na sampajangin 10 taluni. Mana ke 50 kesalahan? Baca, namun ya ruku remak beres lemak jamaah salah tu dah kutanya na sampajangin itu. Ya sampajangin mapa mulai kata beres lah tu beres salah pun mak beres salah tanya na sampajang. Maka dapur rumah beres salah nasa na 10 rupan demi na runti desa na nama Rajawa angka desa napa 10 rupiah ko to mas sampajang iya minatnya minabita na rekong kakasi madaki kulindro aja nilaga Pak manja jisa dia itu ke Srimonri. Ya, tapi aja tuh si taruh kesi. Pada nabita marepa mas sampaja mas sandala naludung sandala na apa na ciking yuk kisi na sandala na mas sampaja aja tak curi dia ropa iya masigi na nabita kesi nih de pagate hele na dega karte na tak curo ban gare pake ya rumah sandala ni gare tam tanana lupa seringi panitia yang masuk maki gigi tuh hadis saya de tuh nawa ditapay malut to kung kahada mako di nabita manre telu jari na pake cucuk ni apa karo masih bawa roti nandre coba ni gare manre buburu na telu jari karena de galat tuh kesumpatan na capu makiro de nawat ditapa langsung itu mama kalau makin de tapi kau kata manre telu jari cocok sa ko buburu me manre telu jari de mo masona reweg makiro nabita makada de na waji sampai ja jumae ko busilopoy cocok ni apa pangata na pala pakadok ka Roma ya na busilopo nakasi labuy nga na tawe ko sujui di masih kita na makakanja ang katopat at dumangoto mamotor jas hujan jadi na berlaku ya karena keadaan denawat di makunrayin ninawidi na lakay na denawat di makunrayin malangi di alena kupure min laudi maka talinga di sa plosa puno ka malibalik kadang katukur kanto sulara bawangi lakay pero sulara alena pamalingi aja na di malangi aleta apa nisa na kita makre makunray ko di sa plosa bunilaw na di 50 sa bunarunto de gasa sunayat isa Makitu jadi engkau mana mau tuh petunjuk Pak petunjuk kehidupan rumah tangga sudah diatur jadi tuh ampai Nabi Isa Pak lagi peringati kelahirannya dengan Natal tapi ya Nabi Isa dia suku akacurangnya Pak atau dia kebainena Nabi Isa dia kebainena itu kuni cara ya curi komen dia kebainena bagaimana dalam keluarga na Nabi tanah Nabi asyara bainena sera apa sunro materwe makanya ini tuh ampe yang kata maka dapat tapi dia suruh ki maka dapat bayi ki apa deh pangkat tuh gitu ya napa kita pangkihu mata balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in hittum Allah ta'dilu fawahida iya ya menurut ulama patafsir sebagian angka maka datangnya je perintah tambah bayi tanya ayat matamba bayi ayat makuran nih apa iya ra dia sangka lah tu talu pulo bayi nasi dia tahu na sambara bami na pubai ini ia na mangingin na sa dinasalay bawang turunlah ayat ini untuk membatasi makanya itu ayat langsung pangkihu mata balakum minan nisa imasna langsung dua dia na cidi langsung dua na po magi na dua padahal nama kede ya rumah kunre mumpu bene dua na
Kode mulai dua telu. Ada jepa, ayah kode mulai tapi kode mulai delek cik dina. Seandainya ya ini ya curi pak ya kumak bayi nih tahu langsung dua makun rena patudan apa ayah langsung makan masna. Jadi ya perintah mengurangi istri bukan menambah, tapi ustaznya pakai untuk menambah istri. Nah kira. Jadi itu perintah mengurangi kok menurut sebagian mutafasir. Tapi mereka rasa deh, ya menurut perintah mereka baiknya. Ya, inilah sehingga berbeda. Maka itu pak. Apa yang itu je tu makun raya pak. Tanya hak pakai memetun. Iya hak pakai ini. Kerana hak tu tamlik. Tanya hak milik. Ya nang kamakun raya maka kita saling memiliki dega gaya tu. Iko miap pun nai apa iko yeli. Nama kiro. Nama ikan. Ya kong ka HP nai di wajah kang di meli. Ya ko pure ta wajah ni ka punna. Kang di. Tapi napunai kiga HP we. De. Ya na tu ampai ni makun raya namo kasira tu maka dau telak ko de nung le berlaku telak Namo mak dandu telak ko de na lah aku. Naya rone namo cica mina pau berlaku to nasaba ale nami matto punna. Makiro. Iya mina wadi tatap patalla na rekologi pengadilan agama lai wakil katomi pengadilan agama mi patatapai. Ente. Maka itu aja. Makanya perempuan itu dimiliki tapi perempuan tidak memiliki. Ya, ya maka dia saling memiliki salala. Ya tuh. Ina tuh sampai maka dia mantasati aja lalu nami lo paramiso ko baini ko mak baini. Apa nandannya tuh? Oke, makiro tapi aja kacuri deh. Itu ngana kakak mama dempa masuk ya roh agama ka makanan hakut tamlik makiro pak bu. Ida paham? Ina tuh sampai analoginya begini. Mereka meli HP. Aku tanya saya gelina. Kada pajuta. Wajar nih. Makun mereka makro di hitbah. Siaga maharna seperangkat alat sholat. Di belancana 100 juta. Wajar. Ya pun nih. Tapi kau mereka meli HP baru, wadi gak? Wadi. Makiro. Iko pura ni meli HP, pura ni wajah itaru ya mereka meli HP baru siapa sih? Begitu analoginya. Jadi itu sampai makarani hakut tamli. Tapi dia roane, tinggal rani amanah itu istri. Amanah. Ya kau masalah salah itu ikut gandrus. Itu sampai kodena sampaja makun raye, nadena kena pengaja lakai tetap kuijamun korone. Tapi ya kalau lakai dena sampajang itu makun raye dena ya kutanama atau kutana sebab memang bukan tanggung jawab. Cuma kalau saling mengingatkan itu lebih bagus. Jadi makun raye sabara kodena sampaja lakai tati lodongang ya pak terima tuh dosa ini. Itu sampai wanita yang berdoa, suami yang bekerja. Itu gara Soeharto orang hebat, tapi mati bene apa aja tahu jago. Ibu Tin. Habibie orang hebat, mati benena, Ibu Ainun selesai. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat, tapi ketika Ibu Ani wafat sampai ini tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena yang mustajabah doanya adalah orang yang ada di samping. Ya nama salah jama-jamangi apa resek lo kobaineta. Makitu. Ternyata rone pokok nasabah okku itu sebenarnya ruhnya kehidupan ada pada istri. Apa tuh makun itu 5 dari kemana je laki kumanu illau doang ni. Ya makiro. Ah, itu kuncinya. Jadi kau bayi tadi nang kanillau do sabara nih. Itu sampai kong kagak titip sama istri. 3 kali lebih cepat doanya dibanding doa laki-laki. Apalagi kau matampu bene tahu luar biasa pak. Itu malaikat yang menunggu doanya. Maka itu jadi banyak berdoa. Tasure bene tak jadi. Makanya kok tasure milau doang tapi aja tak tambah ya. Maka dawame itu PPKK itu milau doang ngi pagan itu luba ini aja. Namu cik dini. Cik dina aja nana galak dak. Pak de namanya tuh jide de tuh lepat 7 manang. Iya. Sebetulnya usahakan. Pak makanya kehidupan ini Pak begitu. Ya kemudian meki macuri nabita. Agan nananya curi kira-kira.
sampajanna ay maraji-raji sampaja perlu na bere jama ya naro bere jama ki ya komeki mali ya sese na bere jama aga de panabatay talo masigi pak ya tu ko bapite na talo masigi tau kutu asan na pak yoli pinapalaw mamali makada mamali mi pau nang kataw nasa bapite nang kataw kutu ya tu pak nang kataw yoli pinalo tau kutu ya komeko yung misang ya sang tau malelang de panabatay ng kami manamata jawat tu ya tu ampai pak bangi matandre unron lo kusurimondre apa pak bangi tu de nang kana terlamba ang kagapak bapur rapi batay nang ka akiro Itu ampai matandre kedudukan na Pak Bang itu ampai Pak lebih ramai kinang kapite-pitiran na lebih ramai mancaji Pak Bang mancaji mang Pak ya ko salay Pak Bang makanan itu kayalah salah kan itu ya ko imangnya salah kadi masemengeng kadi mata ko subhanallah aku makanan jadi ya ampai mangnya makan aja na malampela mabela la baca ta na baca na pala itu ya pa ko lesing kapatujuy Pak ya kota lima matandre na lese makanya bak mo mesen di sasabugan na idi kamakiro magkatuti mo po nali makaibig lago si sandan lese di kapatuju akiro yo po ko kudwa lahon na inate na yan nasala na mo na naigora to kadalang ya lido jadi tapi nega to makmu indo yan nakulwa lahon napay makada wala doli tabakada sekolah lahon si apa angka na matoti asang ongko pa angka tu tau nasa wang ke tima wak duha ya to kali na wak duha na tah ya dia na ti ongko ya na tu pas sabaran na wading itam suruga aja tanu kong kota aja pa angka sahabat na nabita kulwa lahu ongko na 5 tahun mancaji matuli kulwa lahu na baca makire-kire mamun na samaji na tulia manori baca na samako ya na rupuji tegere dia mau macio ko dia melo makanya balinda nah pemakan dia ko mucha cakala mula poro ko nabita pa nabita sura mancajima iya ko makan nabita suka ya sewasu elo ni lapor kade maje kajerota ini gare makai makan nabita ya memang tu suroi makada anu je ya Rasulullah tulikul Allah kasi baca na 5 tahun itu dia miro makada nabi te ulira ngagare dia nak bita sale tu ulira ngagare kanilo mangolo makada anu je tulikul Allah je gare mu baca ko mancaji mako nasame ya Rasulullah makin nabi tamaga memang inasam iya pa je di namanya masam pajaku ko kul Allah baca makada nabi te alhamdulillah gara-gara papujimmu ku surah al-ikhlas si bawa ko matu tama suruga napanya nagandros rewa iman caji mama dari na baca tapi ku na paroko jadi na maki itu nabita jadi dia susai itu nabita umana dia susai matarawe na bita talumpan ni masu matarawe na patama ko bola na din na nasu patampan nina itanay makadamagi dita su makana bita wisa itu kada mutajang na ngitaw ka ko maraji ko mo sakay waji iya na mo patuju na masisa no mapuasa ko so iya na bita de na melo barakang uma na masampa jatahajo ina bita de na itu na megalada masampa jaduha ide jadi naringan kami pak jak kamar rejing ya le jadi di pak ya naro talomo yang ya gamay talomo yang iya ni sampa ja perlu mutlak harus si jama loro eta jama sara jama tapi ya sunnah lomo yang mengaji-ngaji na mo silampami baca na patoma dia tu pro masampa ja subuh baca silampa apa tu baca Quran makaleleng iya na de ni baca talutau tak de bawah tu kalapa ki yo po bahasa Indonesia 5 tahun dia baca na camopi mak baca iya baca Quran talutau ni dia tatimpa Quran ni laba ni maka lipu pe mangi nasalay ni matoki yan tu ampai ita baca namo maraka
Nanya na to taw marakay pa may gapalan na. Nabita maka da dua na lolongan. Maka ko makuli-kuli pwede ka itong mga lancar. Yolo siya na bala na siya. Kapatama selama Ramadan. Ang katoto na sa wede na ito kasi kicam mitama na meron sila dato ka. Mga ya ayo ladin Allah din aman kakawa kapamati di tama. Na kicam niya mo baca na kapamakuling ya ayo ladin aman kapamato. Ini nama bila huruf kita, dia nak bila temak. Mana makiro? Iya aja nanti masih sayang peti macet. Jadi gak tuh pak ya itu ke agama yang makom itu pak. Kalau mau yang angkai mata aja tersusai makan mana kita jawi nada aja nanti. Apa dia itu nanya mana natau makan jae bacaan makan jae atau peringaran. Angka tau maka kanja lagona tapi masalah peringaran. Nanya ko sampajan ngapa makan jak pagarakannya makan jak baca makan jak peringarannya makan jak pa ilamu ngerukun-rukun ya ko detisanya itu deh makan kanjak bacaan stasi ya bacaan makan jak tapi masalah peringaran angka tahu pak macam baca tapi dia macam meringaran angka tahu macam meringaran tapi dia makan jak bacaan ini dia suku nih itu aja nama dia makan jak bacaan ini mako iya apa tuh Allah Nomor rokok Allahu Akbar natanya ke tuh kan anak kayak tadi aka nakan Allahu Akbar aja apa Allahu Akbar ini aka gakor kan itu tanya jadi nang ketunakan Allahu Akbar. Wah, ini angka pamalada Allahu Akbar. Wah, nang karebaya ni po Allah Taala. Itu kamakade habar. Kareba tanya besar. Cede tu bawa wala doli cede si salana. Alhamdulillah dengan alhamdulillah. Ya ko alhamdulillah segala pujian. Ya ko alhamdulillah sinin na China. Ihdinas sirata dengan ihdinas sirata capak bangku tuh ihdinas sirata tunjukilah kami ujung pedang yang runcing bahaya itu tapi ya kode ini segi makom itu miro aja nata parotes siapa itu pengajuru le makom itu ada gak hakere halumpuh hamanang Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya kan makan orang dali kan itu aja nata parote si kumat komentomi rulisangnya dia na salah dia tomia na tuju tuh iya mina salah konisang itu tuju apa na baca salah iya kumat komentomi itu nisangnya deh ini tuh ampai pangkat sejarah na guru pakai halil Bangkalan Lepang malay masampajan na yero tomatoy mancajima pura ni mancajima milaudoni nasalawa aga na baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun wa ala ali Sayyidina Muhammadun maka dia gurut salah itu Muhammadin tanya Muhammadun asaman rasa na tuna 35 atau tuliam itu baca aga na gunana na sa degaga imo ka na Muhammadun tatay salah sige ka gunana sa degaga tulina ulanya Allahumma salina dena na pak makat doni timun na tuliya maniro asaman rasa to ngai mak deni guru tamalopi na padagi bayne na le ngajolo kartasa mi ka sure pak kiro nak mo kira ngaki ka jero salawat tuju mage ge na cia tuju na batiku baca ye makana na ma deni jero pak na sale moka malalang ngoku ya se na tasi lelung ada hati guru te pak le pangijolo kira ngakasi ro nak ke salawat tuju pilingi guru temite na soy tomatoy di na lupi malalam di na labut nakir parupay lepak-lepak na sa jolo ako dahil nasa milomo ka pak guru ko tapi pak guru tok ta papasilolongan ngi jolo pak ko de mulabu iya malupi ka pak yaw no to labut-labu iya pak guru ka aga mo baca na de mulabu na ko pak guru ro na salawat nasab iya pun meron na ubaca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadun wa ala ali Sayyidina Muhammadun uno na de labu make na di tema no tibe ka de ya mana tu pakai rewat no aja mo tolay na jaji na tunasan ni pakai niya tu iya
Jadi kadangkala lapas itu tidak benar, tapi karena kedekatan hamba yang membaca, Allah memaafkan. Karena dia tidak tahu. Yo di nape talunga soma guru tajwid. Oh, pasalamanan nih. Oh, salah. Alhamdulillah. Ya mau nakor bos. Pelan-pelan mau. Begitu. Ini penting dalam agama. Nah, sebab kadangkala orang ini menyusahkan. Iya Pak, malumuh deh gagal. Mana bisa lagi makor. Udah sahabat nah saya ini kata masalah tapi dia paulis salah ya minumnya makanya bisa taman tahu kok pak jamuti na tenaka guru takali sidendre namo magamte masalah mo ya sampajak ko apa iya nama kanja sampajak mulak gataci di mo ya tuh iya mi ko demo sampajak tuh dia kan mewai ko ko pa boto ko dem lepat piso botoran ya sampajak ko yang boleh botorewa sampajak sih ko enggak kisahnya itu Pak. Angka tahu ta masalah nasa meka ta masalah tapi panga kaya pelola na nasa tama no nasa diulah selai minawai nasa taro nih tama na jo salam tapi kunci nang ka aga nasam iya na tama waktu bako napakama napamasampaja kenro ko nasa wai gampang mo tu pale nasi moro nasi ya mo. Wah, najaman di zaman na sisan ng kabola nendre kibolo tau sogi makay gagagan na minaw ni nadati subo koro balado tau sogi ya pak may gagagan na nala kuramana ni na perikaro gagagan na natama subo tarpas sa bag patami subo pak tapaningaray na sa surah bako tamo bago ko bola na tau sogi moto mana isa na bola loma jinne apa nasa mo tao na koro pura niro kama ni ale naman ay suro mancajima manawanawa ni na papa iro punana bola nasa ni malaika na ya turut tagaban nyo ko bola sa malaika na ya rio pagapunana bola hindi nasa ito ni nasoro nila yun nasa malaika na ko bola mapasampaja malaika soro na yun nakada aja na niya ima nasa de maju kinasa hindi na maju makadani wae pangama nasa nga malaikat aga na baca jadi mancajiman pura ni mancajiman pura ni mak bereselang nakadani punana bola we talamanang ya pasidake palamanang inalaman nasa we baraka na bangi itu jadi gara-gara iya ro na pajak nasa weyete na makanja mo sampajangnya makanja bangnya makanja kamay ang kapapedalit halala nalingi kung halata-alatannya di na isapa nalingi na papisaw yan magampa mo tiya sang hidayah pa ang kalalaw tantara general pura sirunto nasa paustas madatu pacara macaramay ka din ang kaumay nga tau bebe manacaramay ka umay nga ako kay kuyaso tau bebe mana nasa paustas kokoro nasa posko ya konat to sampaja nasa to 5 kandang si bagotay na tau bebe minasa korosi wali na posko nasa to 5 lalo ko to sampajang ina iya na lalo sinasa na patusi cologas na nasa nararlangi pala 5 na napapira na to 5 jalo lomon rin na patuli kata bere mako na panajalo masigi to 5 kadama nasa nga je roma na talungas sumani nasa to 5 loli sumakoro lautanay nasa ngero no nakadaga je nasa rosibammu nang katulima ko aga maknane ro nasa na podangi maka de pajai makandangi tami watu sampajangi laitunu tete ko surimon ri mapalla liman laitunu napay atin nalino tunu kay ko surimon ri muli wapi palana lau mas sampaja mas sampaja gara-gara ya ro sawe ya to ngapatau paja ku ya entau bebe na ceramai ka ande mo paumainga gara-gara ya ro na mainga ya anu tangagamu tiya sang hidayah pak anu tangagamu ide to tu na ya tu ampai ko madawa ki maga jamu takadiya manatu madawa na may ay taupusan niya nabi talagi denulek pasal lang ya muren manasana dia lemu jisat apalagi dia jadi aja apa tujuan atau peringarangi bawang cara mai itu ampai makadaka aga susai ko gamay aga maraji haji ay de to aja na tendre maka ko digadi aja na pak talasay ni ulut ka to pangka haji mako ka umrah mako ka cicil to aja na maji nang kami lu cicil umrah nama kaje tu gampang umrah we miki galolongan apalang umrah talayani bawa ni lakai tawa pakanjaki layanan na lolongan tu apalah haji dan umrah 1 kali nama ka gampang makanya dia rone tapangering-ngerangi bayi ne takap biki mak miki la umrah maki
Iya. Makan repalan na tuh. Masa paja sunnah duha 2 rakaat di waktu pagi makan Nabi tadi musel melo sel apalah umrah ke Surimonri cicang. Itu sampai paja sunnah duha. Patan rakaat sampai paja sunnah yolona sara itu 1 kali ibadah umrah. Angka lalu tuh Pak Nabi tamaka dan lau umrah si bawa ya katalu tamma sempurna kega sholat sunnah isra. Kurang sampai subuh, tomon roma sigi masyepi mubapi dapi tu waktu isra sampai sunnah ki 2 rakaat. Pada tu apalana kalau ki umrah si Nabi tak katalu. Maka Nabi tak tamma suku umrah nasi bawa ya. Ya na to nakada to material aja na ya ko pusa ko aja mo rewa pala masigi. Betungan na ya ko de pa mo ita na aja mo salay masigi. Apa ya nang kataw masyepi na salay masigi ko subuy itay. Ya ko pakalinon na na sila da murus itu na salasay. Ya ko meki malo mo turus linota masyepi ta salay masigi. Ya ko mapatamo pita salay di na may salasay ti jam-jam. Ang kagaga yurus tulitak pangala. Pang kami to tau Pak mangulong sa liwan may manisandalan. Kama pitay na lupa tama na pangulo sa liwan may manisandalan na nasa wasal lora pa manay ko matulari. Tau pa kunrun na. Ito ay. Aja. Makanya guru tak aja do rama na modal itu dale na aja mulalung apa pede mulalung itu pede mabelay. Yan na to nang kabaca-bacaan atau material Abu Bakar tatun dulu ku Ali atau ku Usman Riabio ku Umar Rimonrik Salipuri Nur Muhammad Baraka do ala kumpay ako. Pakengnya itu Abu Bakar pajok kay lampu Ali agamay mo rusuk macho mo tu Usman parang paralino sandre ko pawaran yang ngaja musoro. Yan na to Nur Muhammad. Makito ba? Iya lampu ko agamay mo rusuk. Itu ampai agamay tu rusuk na macho mo tu linoy. Yan na makanja sampai jata pa makanja insyaallah macho linoy. Yan ni ko linoy itu rusuk tak detu agama tak de. Pa ya ko jama kada pura pijama-jama kuas sampaja de gapuran. Pada makun re nak kada selesai pijama kuas sampaja de ta sampaja. Memang bisa pani pura bisa pani memang nasu memang sasa memang aku sasa si manasu tu pema. Pura manasu memang pelenanan bisa pani misi 50 sesa. Pura 50 sesa misi lepi de gapurana. Dega ya tak ada pura pijama ku de na pura. Dega selesai na tanay di selesai kang. Dega aga. Idi rone makoto aja. Masyepi talaw galungi. Makir. Masyepi talaw pasay. Abalo kay jamo di nilalula da gagay pa. Aja ya kolino aja nilalung aga beda na palalulino si bapak sapalino. Ko pinta ba di palalumano si bapak sapamano. Ya ko palalumano pa na mo palabas sina sope wajud na sa belakang persoalan. Nasa lailalaw sandala na tulari nasa matug to rewa mali tapi palimatan reci di mano natika na poso ta coba ni gare kong kamano yaling iban ni na pailawan na tamara bangitan na manyami tikam mako mati itu sito nga na linoy pa nalalo chile nga yaling iban ni do sabo bani itu sumbangi na malo modal pa makadi ko ngalatala alin nga chi di wali ko 10 dito siya to na may panorangi ko de kataki borang ilalang. Pa itu malaikat ya panilaw daw nga ngikong ka. Ya ko lalo michele nga ngisoro de nilaw daw malaikat. Ya to ko tapalit pangitalisari tapamilaw daw malaikat. Pa itu malaikat mahlu terforma. Ya na to ampay lat biramuy dos sa busyeso daripada si ratu sa buci cemisulang. Apa istirahat itu malaikat. Iya. Makiro na padongan na mibutukan. Ay dos sa busyeso ya na to nakadabita amala kami na napuji po ng Allah Ta'ala. Iya man nanungangi wa ingkalla namo cede. Ternyata ya kan, nang foto itu nasa iya daripada si ratu sa busyulang. Ay, cica mimilaw daw malaikat ko ba jadi na nilaw daw. Yo po ko sosoy milaw daw. Apalagi ko waktu sampaja masumba sikit. Namo si sa bumi. Kada malaikat na dodong ito ngangai. Makiro. Usaha kami tasis sa mato no malaikat pa madari ke mato. Dalam beberapa hadis itu mengatakan dia mengeluh kepada Allah. Dia pernah selesai ucata ng kasyamalaan. Dia pernah selesai ucata ng kasyamalaan. Puro macata. Keterforma malaikat. Iya makiro pak jaji aja itu tanu asumbangi dosa berupiah. Pak maka apa tuh gak tahu. Ya ko meraja-raja ini. Meraja-raja tuh dale. 10 sabwe meraja. Si ratu sabwe maka tuh.
Pak namo tu malaikat mempat dulu tu kada gaji mi lo yeleng ya tawin ada je kena berin. Makiro manja bil hasanati falahu asra amsalihah. Kumuleng ngaci dia boleh ke 10. Kan makiro. Ya sumbang. Oto tangki lagi Pak paluran minyak itu mana 50 sak buli terek solar na lurang. Mana kecapur solar. Lepa Pertamina liseri tangki na oto nang ka solar mo lurang 50 sak buli. Nih. Nang kami ya tu capur solar mo 500 sak mo magi nang kay. Nasa madega aga salah polo koro tangki lo polo koro masinano to. Jadi aki buarang isalang polo ko dale talohun mapu sokoro langiin ano. Ayah ko 2 sabu salak bicu. Ya ko 10 sabu pipa-pipa na iya ko 100 sabu pipa lupo na iya to. Maja takkan maja pamalu purasi pangali purasi raji-raji makutu-kutu si na 2 sabu minta bere. Diburu to Pak makong ka salah na kepe-kepe. Dia na lari wae. So, maku mati itu. Sumbangi tapi ya tu Pak ya tu ampai su Gus Dur natolai gambarak na waktu na manci presiden di siratu sabu gambarak na Soekarno mah songkok mak jasa kita negara di siratu itu nama songkok mak jasa Soekarno di sisa gue dena baju-baju mak bangku bakti murah agama nana ya komeko lo masigi alai di masongkok isi mak jasa ya komeko lo darah di mak bangkungin namu bawa itu yo pwede si balikan nih ya kotomelo masigi di bangku yala ayan tu ampai Pak di siratu si badi si sabwe pura mapangewalada si runtu mata pada cetak aku pabare masu si leser si sana si runtu maka dia di siratu la haula wala quwata illa billah kinro pole di sisabu naburu mana nih tuh limu wih ni kita manyanasa ngidi modelek tama kamu pi kanja itu 5 langi mo pi nasi bamu biasa ipajajo ko pabare maga manyanti ko limu na bonyak bawang mana maridi mana nih gitu limu maka di sisabu mako memang je itu kasih ya Pak dia teliapo jo kama maka dia diserati usap kok kantor na Pak Camat dia runtuh kok siapa kok kantor na Pak Bupati dia tu kok kagak kok Pak Balu tu dia turun tu kok maka dia di sisa bo dia metro kagak kok tu kok mak tu siapa Balu lara emonro Pak Balu onyi kok mak tu pe mari di mana ne leleku ada di sisa bo lah silada nya mak aku ni takut maka dia di sisa bo tapi angkat onro di siratu dia nang kau runtuk kok asa kenro rasa kecelengan nama sih maka dari seratu enas oh iya angka mau itu menerima to igat tetapi suruh nggak tema tamak ya igat jadi makanya saya wasiatkan komeki macuri sifat nabita yang pertama talomui yang ibadat terupa tahu mudahkan aja tersusah tahu ya kong kagak masusah baik carana nama gampang ya roh supaya nalomui yang urusan tapong Allah Ta'ala. Yang kedua, usahakan pakai siwet sampajata tapakanjaki. Kemudian yang ketiga, obas sakit, megaki masih sedekah. Ya kau dia tak sedekah, cawa-cawa batu nih ha. Ini tu nak kena bita tawasu mukapi ahi kalau kasadakah. Ni cawa-cawa cak biru lo pada terupa tau pas sedekah. Dia nak kena impak makrami pas sedekah. Ini tu kata muda kena basa panak na yanu makrama nasa mabasa ni cawa pala digageling. Tu ampai aja tu itu masa musuh, masuk lepak apa timu. Maka kumriyat jadi mau bawa bicawa-cawa kong kata aja tuh situ cawa-cawa jadi di maka itu Pak Nuna kemudian Rasulullah sebenarnya ya natu ampai na kita situ ngana tu sampajang tato ngalipu haro ko min sujud dal tu da maka de okina Ahmad jadi itu tahu mas sampajangnya nalai tu nurna nabita yaitu ulu mim aroy hatinggul mim aja dal makade Muhammad ya natu nakada Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang ya natu watak kalewe pa unsur na tanah api angin wae yaitu api tatong yaitu angin rokok yaitu wae sujud tanah tudang Ahmad matu yaitu jadi itu nasilah pesan ya menemuku ini jadi natu napahang itu Pak natu nakada sulapa apa ya natu ampai masuk ko patan rupa
Ang kamariding kamacala, ang kamabolong, ang kamapute, yan na to nakada suku patan rupa, nasaba, pulok itu nur na nabita. Ya matutuwa takale. Tapi ya kustas, jalas kagi makoro, lete la kosanroy, napak bentuk buaya, nasoron no tama sa loe. Nanti musri, apa sanro malay, itu ampe ya gamay ko, sanro malay bahaya. Iya, tuh bahaya tuh. Itu nih gare dupa-dupa. Nah perintah nga gamay, makanya nabita nyalakan dupang katau mati, apa tuh dupa ko apa. Rumpun nero dupay mawangi, yan na wangin na, papole malaika, nasaba na pogi malaika ay mawangi. Sanroy malay nasa rumpun na palato. Ito li rumpun na nanapapira mako ko din natudupa na din na do nasa din nalakto ko din natudupa. Mada rumpun nasa yan na palato. Rumpun na natuli na pakwa. Ya kini rumpun na palato aja na tapatudupa. Motor picture ba na tapajala ng piro na din. Tagas si tama rumpun na pano may gani malaika. Di na koro. Ini agama harus dipaham Pak. Yan na sanroy malay masalah. Yan na to ampay na mo bit pa ito biasa asal nasa salaman na to pasapak doang naman na to tigari burongko agi dia sa barongko padahal maka day barokah solawat sulah al-katiri salah maka daki dikatiri salah al-katiri mindin maka daki dikatiri mandi pasolli li rabbika wanhar maka daki dipasok tigari afwan makaraki di apam maka dome matimut tadi ugi jadi namu yero asal nabi pe tau pandrita tau malengi mengislamkan nama-nama benda islamisasi benda dan tradisi yan na tu ampay na pakai manang yero na tenalim manang asam yo pwede maka doi lilat namo tu warra don rupa to barra si bawar apa iya ko namporangi maka de berra iya ko menasi maka de warra dari kata wara iya ko namporangi maka de berra dari kata birrul walidain makanya ko tau mapak boti namporo tu warra ko menri bolana pak maka de mamagi-magi nak tumali lo tomaton birrul walidain maka kami itu sebenarnya kehidupan itu luar biasa to pandita pak ini to mi ato anak munre de gaga maki buasa bet masalah salamanan nih namo al-katiri sola maka datomi dikatiri salah nampai pau salah memen iya ndegare suwallas dari kata solawat ya mana tuh Pak kemana maknanya cuma ini dia dipakai jadi itu penting saya jaga tradisi kita aja tasalai mako imam maulung katalo igatung magi na batalo kapade ga majeko iya di tayo mo tapajok kay lampu kaga batalo ka majeko di gaga to di gaga Pak ya kung kabatalo kamaje ko nalabirang itu rojo nanya polo labirang polo nanya maje ko betungan nataro ko mati ko kumuko lampu iya yomi di lampu tamako ko talunro pa lampu kandaw lampu baci lampu bali basa lampu kandaw malam puleko malam pu sinagatalo ko pialena na pala lampu pak bagi itu tawamu tawaku tawana pak bagi dua nala kak mitay matu ni gini dua na wicang itu lampu kandaw lisu maginang kalisu bawai lisu annas sulapa rukun iman 5 sulapa rukun Islam itu ampai lisu masulapa 5 rukun Islam masulapa 6 rukun iman angka to lisu masulapa apa ustaz Abu Bakar Umar Usman Ali sifat na yarumala lega yo pwede paripanten napagato dui itu padahal telo itu kata bisa na ulina salakan na ulawun na yaitu tahu bicara na pangkaukan na tekaan syariat hakikat ma'rifat ang katalo masulang ulina makanja isa ang katotalo makanja ulina masulang isa na talo ampor rosan na ang katotaw mako turapa sungko na maloy bida na makanja da sino majasa tapi majaakalan na tahu amporong na sana iyo komito pa yang mana itu situngan na mana siko ni Rosijani labi akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.